diserahkan juga dengan sholat jalan munti panggilkan kedatangan apakah dulu acara sini kalau terima sing bicetia bini napon pamit ng son Yeah, you are the best. Fighter. trong hôm paling din harikan nilam doa beteng jiatan si nemon ibum kirsa likan puji lungji pusi rohan limang kahima bontau kangkung nganang serahkan bisi jiwaku sonat jalan sing bicetina bini menepat lancar mimpiku tangan sing bicetia bini napon pamit ng son ng nipon non malum kemungkinan sudah dengan sholat jalan munti panggilkan kedatangan apakah dure acara sini nanti terkinang lemah sing bicetia bini napon pamit ng son ng nipon. Thank you.